Okay, kung ano ni RJ, wala ni, anak ni, buong anak nan? Rian Joyce. Rian Joyce, ayan. Gusto mo ng Agtarap. kape, ninong ko na nata, nakita na nga nagsuyapak. Anyway, thank you sa coffee, anak. And of course, we also love you. And at the request, ulitin ta kanong kansunan di jay al-aliti. Al-alets. Sakbay nga kansunan ta, lagi tayo ito mga pangablaaw, ikamanti kong daway balong. Nanako na dita. Okay, dito yang ko na yung pangamalami manong Jun Jam kablaawan dakman nga tumtumngeg dito programa yo. To'y pagayam yo Niño de la Cruz City San Miguel Ramon. Isabela, request ko man dito duyaw arosas. Oh, when gayam duyaw arosas pay. And likewise, kadagito'y hami mo basbasan nga text messages adoon na yan. Kuna na yung mga kuyas, pabati nakman dito ay Vancouver, Canada, ngagbuibuya kanyayo, ken pabati mitten, jay Stosh, Ischoko family. Ken parang family, jay Rizal, Alicia, Isabella, thank you. From George Ischoko. Okay nga rod, ito yun na po, ito yung barbaro, nga po tarmi nga sonata, this is an original piece. And registrado po ito YouTube din nangyaya pa na akong no awanti problema. Narod! Adda kaguram impost mon sa inaganampay. Di ka nagpanunot ta pamilyam ay mababain unay. Dakes asa sa umakibinbin na dosa iparayag mo pa'y irutam kumata tornilyum analukay. Nalaos ka man ang tantanangin kung batigtigtignay. Kasaritam latantay tao nga kagurguram unay. Tano dita Facebook, social media ti pangiyab kasam adot makisawsaw sa kayandat kinabalam. Ay kababain, mangibabain day tanga ugaling pati putut mo. Kinilakay mo, di pa'y apulos maidulin pati pa utang mo. Kagagayan mo lakit maurayan al-aliti ka mangirurumen. Nagadot kaguram kaslauram agram ramaram taag rekrut kapay iti kabuam mangikuspil iti padam al-aliti ka ado tinasken pakakumikumam makasinga kaag talnakan abak bakatan. No at da al-alitit Facebook ay i-unfriend yun ading. No dilata ag sardeng i-black monday tat kasaya atanen. Tanuin kay pansinan ni karkarunat aging lalaing no negatibot comment mo al-aliti ka metten. Ay kababain, mangibabain day tanga ugaling pati pungtot mo. Kinilakay mo din pa'y apulos maiduling pati pa utang mo. Agagayan mo din lakit maurayan al-aliti ka mangirurumen. Ay kababain, mangibabain day tanga ugaling pati pungtot mo. Kinilakay mo din pa'y apulos maiduling pati pa utang mo. Agagayan mo din lakit maurayan al-aliti ka mangirurumen. Dandanin, abot pinagpapakadan. And of course, dahil hindi mauding segment ito ay last 15 minutes. And of course, kadoy lahat abot ito ay Manong Jun Seriales with John Mark. And a lot of people is asking, anya ka ti al-aliti. Actually, that you get pagsasauda, kadagitay nalakang archukan, kasla dabasit kurkurang na, nula ilablabas mo ti aksarita. So, ang gusto na natin panuno na al-aliti, something like that. And hamang kayo nga kasta unay nga dagas ngem
Ijay narami ko nga sonata ay ket alaliti ko natin natin katagijay tattao nga noog post ti Facebook kat careless da no makaunga dati pada nga tao i-post na nga dagos so inawagak isu dati alaliti as well as dagijay ultimo panagapad nga agasawa i-post na ti Facebook which is saan kuman kumbaga kat private ka panalata ipopost ti social media iso nga ay ka daytaket alaliti nga tao ko na malatan. Okay nga rod. Maudi nga sunsunata tan balong so anati kaya mo kansunan. Siya pala. Pili kan ti kanya. Nasimbeng oras kan kanito kasimbeng panunot ko dimteng ka dito'y biyag ko anang ted maris silubong ko nasimbeng oras kan kanito kasimbeng panunot ko dimteng ka dito'y biyag ko anang ted maris silubong ko itanta adda ka dito'y arpat nagbalinag narektaken na sa lukag kastat inted mo arektat puso ang nanayo nawan anay ko Nasimbeng oras kan kanito kasimbeng panunot ko dingteng ka dito'y biyag ko anang ted maris silubong ko itanta adda ka dito'y arpat nagbalinag narektaken na sa lukag kastat inted mo arektat puso ag nalayo nawan anay ko kastat inted mo arektat puso ag nalayo nawan anay ko na. Ajay kasi nanti ay de Pasko nga ko. Ano dyan? Kanta. Adan di ayat. As requested by Ading Sonia Castillo Santiago. Biag ko surutenak di papanak tay balasan Kanta. Napintas ken nalapsat yaksapay patyen nga adda kan nagururay kanyak taubing tapay di naginayata di pa'y amot banag na irupir kon panagaya kon ken ka biyag ko agkanak man. Hello, Kuya Papa Trino of Malaysia and Mama Police sa paring JR. Pirip mo kada ko kuwalak metlan biyag ko hintan agbalset kasip ngetan takyag ko't pag naedam sa kasagad karuutan dumdum nga kansyon akayatan arig mo't madanagan kem nangeg mon narasaas ko nga awanan kurang kaniyang
You're still with sorry, 98.5 IFM, Cauayan City. Si kantay babae nga amok aka titib keran kaduak ti arapap ken mangbuangay iti pamilyak ayat anasarak magilimed ti pagkapuyak mangitandudo mangaywan tupay anak ko naganus ngem pudnun ayan ayata awan makaupay kadata amuk anatip kertan dua biag ko agkibinta agsinaranay tadwa Adda kadatat masaba iyamta biag ko intang agbalset kasip ngetan takyagot pagnaedan sa kasagat karuutan dumdumngeg kansyon akayatan takawes mo na si rayat sikat kapintasan kasla alangan at tawanan kurang kanya biag kuintahan agbalsit kasip ngitan takyakot pagnaedan sa kasagat karuutan dumdumngeg kansyon akayatan patyak di marikriknat si kantay anghel para kaniyak kunag awanen kurang alangan at awanen kurang kaniya Okay, dito dumapo nga pa-premyo ket kami pa nga na-establish una dito text line iso nga no next week manan apo ting kampanang Ted kada gito nga pa-premyos nga indonate from Baguio City. So next week apo antabayan nyo ta medyo adon to siguro no na establishment iti text line dito ayan mi apo sabali kaming style dito. So that's it, and of course until next week the same program. At da kayo man, nandito lang po 98.5 IFM Cauayan, iti Idol tayong FM. Agkakadwa tayong tumanin po next week. So nga, po makada kami for the meantime. So this has been your Manong Jun. Ken to'y kaanakan niyo, John Mark Pastor. When saying goodbye and God bless everyone. And this time, we'd like to give you our last piece. At yan, iti medyo kay-kayat ko nga sunata ket na alumamay ngem nagpintas ti kay papanan na it's not na Ilocano song apo at iti ket English song mi pa ay kadagiti so amin nga agtawen 50 pa nga to. So bye everyone, thank you for being with us. Jimmy, please say you wait for me. I'll grow up someday, you'll see. Saving all my kisses just for you. Signed with love forever true. Joni was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. Joni wrote me a note one day, and this is what she had to say. Jimmy, please say you wait for me. I'll grow up someday, you'll see. Saving all my kisses just for you.
Slowly I read her note once more. Then I went over to the house next door. Her teardrops fell like rain that day when I told Joni what I had to say. Joni, Joni, please don't cry. You'll forget me by and by. You're just 15, I'm 22. And Joni, I just can't wait for you. Soon I left our little hometown, got me a job and tried to settle down. But these words keep haunting my memory, the words that Joni said to me. Jimmy, please say you'll wait for me. I'll grow up someday, you'll see. Saving all my kisses just for you. Signed with love forever true. I packed my clothes and I caught a plane. I had to see Joni, I had to explain how my heart was filled with her memory. And that's my Joni if she'd marry me. I ran all the way to the house next door, but things weren't like they were before. My teardrops fell like rain that day when I heard what Joni had to say. Jimmy, Jimmy, please don't cry. You'll forget me by and by. It's been 5 years since you've been gone. Jimmy, I married your best friend, John. Come on.